فهیم الشق روزنامه‌وان که فهیم خیرامی. هرگی صاحب زاسپاس. نه اول فهیم دو سر صبح اصلا چه استانبول اصلا یورته دست بکر افدیسا غصبا ایراده لدوجی لمردین الیح و خالفتی دیسا شهرداری هاتن غصب کردن. امزانن جی سال 2016 و وروا پرگالا غصب کرنا ایراده گل غصب کرنا شهرداریان تالارا د شهرداریان دا جی 2016 وروا دوام دکه لی هر کو هلبجارتن چه بون ev gele Kurd ev qavurandın, ev şaradar qavurandın u tımcıda her helbijatın edeşi برژه که بلندتر دیسا شاردار خو کسی که وام دخواست گله ما دخواست آنین سر امبیجن کرن شاردار ev hebu belki edi AKP jiddizi u talar qayyumam emsanik u AKP gelji nerazi bu u bixweşi nerazi bu jberku em dibinin dure be embejin be pankartan be rapor şaradariye da hatın evkirin be de milyaran be daha milyaran deyin şaradari tüne kirbun u legel kut hizmetteki jigelra nekirbun belki daha gotin ku edi dev jve berdane yani jve pergare dev berdane o hatta dura veki tişi zani bahçeli de meclise de bange kekir be deste go emli dünyaya açtı duhazın emli Türkiye jid ve açtı buhazın çu dem partiye dest dereci dem partiye kir merhaba davan dura Erdoğan çen gotin yani disa omudake pevajo ke gelo perskreka kurda edi ikhtar evtke çareseriye ke dest که درای گشتی جدی تشتی که اوسا چه بو لی مدی که دو سری سبیدی سا پرگالا قیومان دست بکرد ادخوازم دسری دا ویا پرس بکن یعنی براستی چه بو yani mervde via çava şirove bike de gaskirina iradea gel de şaradariya da ev israr de binke ha ve ısrar eda çeheye u çimadı pevajoya ki o sadako emro şaruşalata navinci disan Ya birasti derevşeki usadı eğer mirov ku rabe analizin berfrehtir bike ez bawerim ku eme ve tişten kuten kirince eme şoli bikin kat havcayı analizin ne yani kin u Kürt yekse demek heye devlet pişti 2016'da siyaseteki nuda dest bekirin siyaseta şer siyaseta kırkırına serbi kurda وجبويجي بلانين خوجي تشكربو تشكر تشنكر حتى نها هر تشري جربان السياسة تاخذ سرنكت يعني بلانين وان تيكجو نها هموج زانن يعني هر جاري همان تشتبكه ول بنده انجامك دمبه evne mümküne yani bu avay ki sosyolojik jine mümküne bütün avay ne mümküne tu hemen tiştiki kayyum daveci lehemberikte disa gel radbe tu biçeken kimyevi biçeken taktik nükleer tuhazi şervanın kurda tüneb ki le ev şervan her ciyokunu yek ya diyeminci derbeyin zakten mezil tedhe ya dinci tu ahin Kurdistan'ı da girdi ki yani tene bakurne başuru rojavaji berahatiye da girkirin Lelehember ve ki gel yek gavek be paş ve naveje. Jalehember ve ki dve heyamede xastin listike ki din pek binin. Ev listikacı bir kanaatamın bir ya devlet bahçeli dan avetin. Tabi divir de listik esasen liser çareser kirina persenin bu. Ev yad ve en baş bir zanı. Yani roja avul de gava İnsanın me tamam, tişten tekirin u ten gotun gringe, mervde karbeje ku ne gringu deste xuve paş ve bide. Le fakat dınav ve gringiyede herkes şikeki aşkerekir. Tevgera Kurtçi, gelek Kurtçi, doste Kurdacı, hem bu cihancı. Sedem ev bu kanaatamın. İktidar, destlatları da astengi iki mezinde. Edi çi rev olağın ku bi riya helbijartina, bi riya embejin sindokan
jere nemay. Ahir hatta nuhaji gelek carçı bu. Le fakat jber ku zext zulmeki mezin sergel çekir bu. Disa brengeki destlatari dest xistin. Le fakat ev hilbijartina dumahi ya heremi her tişt eşkerekir. Ev destlatari hilfre azmana ver xari birre olağın normal ve demokratik ne mümkün kul ser hüküm bebine. Çıma çünkü aliye dinci edi meseleyi fahm kirin. Yani iro tenasere xoyem nikarim bejin ev destlatari mesele fahm nekiri ev şu meseleyi başzanı çiğ çinini başzanı le fakat edi diseri de CHP opozisyonun dinci hatta nuhaku ev pişgiri didan siyaseta kırkırını ya devleta Türk fahm kirin ku bve siyaseti ne mümkün peşme biçin ya diyeminci ev siyaset edi jbo vanji xatereki mezini yani jbo hebuna devleta vanji xatereki mezini yani evş kefa xo embejin nezi diji destlatari nebun brengeki edi xater jbo xuj dibinin. Peki kek fehim diye de ana tapırda tişki pır balkeşku evji dizanı mesele çi. Beli. Peki legal ve ev ısrar çi. Ama ısrar ev mesela divir de pricaran ezvek minak dedim. Yani brastici dive pişti hilveşandına haşti u nehan ya Sovyeti pevajoya Sovyeti em binin berçave xo. Putin divi valide Erdoğan'u sistem avire minakeki gelek giringe. Yani herkesli bende bu ku pişti hilveşandını yani cihan var propagandatkir hilveşandına Sovyeti ve Sovyeteki demokratikçe bu hemu gelen Sovyeti behevre ve bici le fakat lehemberi Putin hat bereve var kirku ahiri mata kekes. Edi tü kesek bir sistemeki normal ne karı Putin hilveşini yani brengeki jüve Sovyeti ve geriya ve gohezi bu diktatöriyeki. Le roşlata navinci bir rengi gelek sistemeni yani bir salaya şerre nafkuyu çebuğu 7,000 insanın Suriye jiyana xujjastanı Esad hecil ser hükmü. Serciye xuya. İcadivir de eğer sistema takekesi ya Türkiye duhazı xu serpiya bigre yek ve zaktaki mezin sergeldeydi düdü ve tüm manayı sundukan nemine. Hatta nuha hem kabul bikin nekin. Pişti 1946 sistema per partiyeti ya Türkiye'de brengeki hatın çüyün bu yani Sinorek devlet bunu görsün doka çüyün hatın Sinorek devlet ere hebu yani embejin hın hatın xo çekribun dinav ve hatede disa hatın çüyün bu yani yeki destlatari berda derbasi edindi bu vesaire falan beva le pişti 2016'dan taybet pişti pazda tebağı ya 2015'dan hatta nuha edi ve sistema jhole rakirne nuha mesela em lebnerin em dibejin kayyum avetini şaredari yali kayyum avetini parlamentoyu jüveroja hatta nuha ve parlamento tüneyil Türkiye parlamento tüneyil yani parlamentoyu merv dikarı bejek valla hukma parlamenteran he dikarın kanuna bügerin dikarın ana hun diver Cemile biger problem nuha eve yani parlamento nemayı pişti parlamento nemayı Serok vezir nemayı, vezaret nemayı yani ev kesin ku devleti brevet bid hemuş seri hayabini. Hemuş seri hayabini brengeki greday sistema takekesi ya faşistin. İcadivir de ekule hember ve ki seri hildi de eku kabul nakın kiye Kurdun. Kurdun ne kırın? Kurda tek ne birin. Her vaha Kurt bağvay ki de facto beji باوایی کی فرمی بجی بون خودی ستاتو لباشوری کردستان ستاتوی کی فرمی یا کرده هیه فدراسیونه لروجاوای کردستان ستاتوی کی دفاکتو یا کرده هیه خسریه جدوه evde şere roşlata navinci her diçe mezindi be çiye şere İsrail Hamas tesbekir dura İsrail bere xuda Lübnan'e jurji bere xuda İran'e diğer evine sekinici ihtimal ki mezin pişti hilbijartına Amerika'yı ve efşer dehici gurbebe taybetle hember İran'e İran çiye İran her vaha
دستبراک دولتا ترک د مثلا کرد ده د مثلا کرد ده قاسی مسقالی زره جهف جدا نافکره عراق و سوریه جی وقت آخده وکوان د فکریان رجبر کو سیستم آوان هلوشی و کرد لوربون خودی استاته و قزاقتا آنتونه فقط سبروش لإيران جي آلوزيه کی در کبه جوه آلوزيه او هلفرن ازمان ورن خواره یه برخستن کردن و کرد جور جي فرصاتوی کی در خد که فهم ادویات دخوازم دورده و پرسه بکن بتشت نها ev pêvajo Erdoğan mecbur ev metafora bisiklete heye dibêjî ber ku nekevî divê titim tekele bigerînî ev bisiklet Erdoğan jî iktidara ji ber ku li wir be divê vî pêvajoyê bide domandin niha mesela ji CHP dest pê kirin mesela li İstanbolê da Profesör Ahmed Özer insanekî Kurd bû bi pêk hatiye bi lehevkirina bajar hatibû wir ji wir dest pê kirin lê şaredarê CHP bû o mesela do hayana mesela muhalefet perskireka Kurda birasti pır baway ki tırsonak tevgeriye li Türkiye u hani medgot ya sloganak mehabu bedeng nemine kutbek denk bimine ev dor vere teşi. Dor vere teşi. Aynen ev pekat dor hatwanji. Naha mesela do jiddove mesela Özgür Özel hatına uyan Merdin'e lur haftına uya begel işte tişteki go ezlimani say gelle min ezlimani say millete min işaredar xo hilde bijere le Merdin'e ev seser deme nahilin Ahmed liver bisikle tve helweste çibi dibini hayan ha çikemasi kirin o tve jifir bu şu da çibikin yana evji Ekrem İmamoğlu ciddi ev kede Problem ev, greda ahaftına me hatta nuhaye. Yani çiye ev opozisyon kef axud nahat ve merhale. Yek zakta devlet edit ul hember ve ki berxudana Kurda hem ceali siyasi ve hem ceali askeri ve edit. Aloziya roşlata navin derket oluyor uç bu anji xaterekid ki ya dudiye dve viyakat bir nekin eko helbjartına dumahi de vek partiya yekemin derket CHP'ye. Pişti CHP vek partiya yekemin derket sistema takekesiya Erdoğan bere xuda CHP'ci. Xatereki jboğanji çebu. CHP ev partiye ku vi devleti damezrandiye. Peki em behnokek bidin dura bak Skype'ya mahazra. Tamaşavan eğer cayeyin nika meymaneke ma do Skype'i tever bibo siyasetmedar u pautoğa rair berane dem partiye ra Cemile Turhalı. Roja baş bres Turhalı. Merhaba Roj beş mabusta. Bres Turhalı herhalde tırayra va tiber Merdine şina evcavro koma dem partiyesi yana rodar vistene to zamanı xo mare akatana dümyanı na gengeşiye de mazhab spas kere nikab vizeri ra işte Sarat Hezar Şiyesine ra nahata pergaleka kayyum esnadı Kurdistan'da. Her veçina işte na pergale hete şare Kurdira yana rad kerdene şaro Kurd sila şelmaka ro iktidari dano kayyumane in kavernen o Kurdistan'da la ar nekene o de karare xoda be israre nikatne israre de kayyumtiye de de xaskerşe irade şare Kurdi de dina mesela da seni vinena o çıra no vakt ke Kaş o pevajo ke neviye bibi rojalato miyanında şarreko pilesto Türkiye vana ma hatere de la rıhme nayazi kırk erdişe kurdara bavayko siyasi fekvara nedane reyna fiziki mesela çuva gerek Spas kerem amose Xuramamose tozvan vizir honca erişser şaredariyen ma kerdi işte hak alehbe bin Merdini o iriğin ise kuratizona halfeti bi mazı halfeti değil yani ana elbette ki sebebi Muhammed Kud mazoni çünkü en erişkerde şey şaredari yenma be politikaya gredaiye şerra yani şerra politikaya şerda ısrar kene mıhabın Helbet xura tozva yani akılliyin ne sarayın yani en ısrar seme çıtı çünkü yo vateş esu von yo eğer yo çik yo dehe yo beker peniyayı yo nevin honca yo şaşi bivin peniyayı gere yo aynı ne keren çiki rasyoneli niya la devlet hemmas xura mavinen iki rasyoneliti ser hareket ne kano be rasyonelite ser hareket kano devlet yani ekaz neke verücüraz hatta ekazera devam kere çünkü
devlet raşta menfaat şaron nevazan, fayda şaran nevazan. Devlet aka yo imtiyaz ek grup o dest inandı. Kuvazan ki konsolide bir kere o nijasperesti mavajı cihakeri nasyonali bizi ideolojiye inana hemen ideoloji ras fek vera ne de hem sistemdeki demokratizi avan ne biliyordu Türkiye'de. Çünkü amanca inançı, amanca inan faydayı biraz su şar merdin ni. Amanca inan yin von ki ma yo netevraş menfaati en netev çiyo ma ayno kavul biker ma ay biker sereke ay bin sebep ay bin netev ay bin şar hem maniyo. La faydayı neteviz niye raşta yo eka onen Türkiye'de. Eka Türkiye'de yo acı problem esti. Yani ekonomi rabbi gerin hatta mavacı zedere xabat rabbi gerin herçi perverde yani bunu perverde rabbi gerin hatta mavacı xabatin binanzı yani babetin binanzı hemen problem kod demiyor. Çünkü raşta Türkiye'de en şer kavimiyenu hatta eka faydayı ne rasu netawa şar Türkanzi. Eka Türkiz fakiri vinin, eka Türkiz neşe nevazin perverde vinin, eka Türkiz zarar vinin ene meselera. Lahon caziyin vazeni ki xu konsolidasyonu xu بسر أنا paradigma خو أنا ideoloji خو بكري أكا ينر سبب شو كردي يعني إيريش سر أسان يرت كي ما هم زوني كي بكونسنسوس أسان يرت يعني شاردري أسان يرت وجاد كرد استي وجاد هلبت بشار ديمقراط استي واشت كي آيا شاردري بيجري بالدستكي هتكاريا كردان أو بلدية عم بقولتش herkesin ما شاردري بيل إسطنبول زي هتكاريا دستكي كردان آمه قروتش لا خورا زاكا أنا أصلا كي اقتدار لأن السبب خور كان كردو أما وازني كي امتياز خو كشاد كم حشارة داريون بيجري أينوز بكربن دسكو مازوني كي بينيا السنورت بينيا خلفتي تانيا كردستان نيو إسطنبولو وازن إسطنبول بيجر لا أنا يو تشيك أسفون ما كردون إيش كردون بكر مهمه politika خوشكن بتمرنه يو نشكن مرة تشيت بكر يو ترك نشكن مرة إتراز بكر çünkü hatta aka عندك نجاس بريست جاكيري يو سبا يو كولتور فراش تويا منقيمة أنا بكيري مهمه سوتشوكم ما تمرنني أما فرا إن سوتشينز عشكرة بين هم كل إن سوتشو عشكركين هم هتا تركونزي ما بينن كي يو تشيكي يو كسمك يو طرفي كي ديمقراط زوني كي راشتا أن اقتدار يعني اقتدار شارة النبر قد هافلا شارة تشينيا لا أكا شمارة زواجي خورا ماذا إن إيريش استي شار أستو لا تكوشي نزاستا خوردايش نزاستو كرد هم هشمندي أخو هم باوري أخو بخوي ما إير راشتا جيبينا مارتن دي أستا ما بيزير حالفة تدبي يعني شما خورا بشمونه خوش مادي وجد جوانون ربي جير حتى ما باش بيلون ما هسه لنجوخو قبول نيكين هيك سبيني فون يعني حق ما عندك مشروع وازش ما تشي بيارين حتى يوفا يو جيني تشي عمريا بيلو وولاش ما بيغمبرز بيارش ما واج قايم ما قول نيكين يعني شار عندك يعني حقه مشروع نانو Aysel xoverdayşe xovara nedonu eriz gruba koma çi esta dem esta demaraz meyaqa cikombiyayş meyaqa helbet bu la mahe her jada ka elhdem bazmazi ujada xoverdayş xudun tekoşina xudun qalfet dizdoni şaristan binanz Ahmed Rabbi gerin hatta rahara her jada xoverdayş tekoşina kurdon davon keni mavonu şaraderi emao البت حتی ما بگیری شارداری ما هونجا بگیری من تکوشین خود دوام بکری. رئیس جمیله تورحالی زاف سپاس که تو هم با سباکت توری برنامه بیاد دمیانه نی کار خود ما سپاس کنی توری قوت بشواره. سپاس وش. برز کیفی نه برز تورحالی تشتکی گو اف اقتدار به شر لدیجی کردا دخوازه قریجی خو وشیره. يعني دغالي آبوري سياسي جواتي دبلوم وانا بشيره نعم بحث مخالفت دا اما بون دورتي وانجي دخوازم بوي جريتاي يعني اوي اف بوليتيكا بدومينه دوي بوليتيكا بدومينه اوي چبه يعني تنه كرد زرار دبينن تركيا دي يعني مخالفتا تركيا گهیشتیه و آسته لگورته دوی کرد و مخالفت جبرکو هک بیدنگی به صبح ایرو که صبح آمد و فلان و حتی استانبول حتی ایزمیر اوه بچه yani دوی چه بده؟
Yani beri artışta yaz xazım leborine ki bu xazım brastici gava zazaki kırtki unda xıvın edbinim. Kemasit xud edbinim ku ez berku nikarim bersiva xud. Me bername xoş bo ve kurmancı jibla hebe zazaki. Kurmancı zazaki beguman hemu jame le xazi ejib karbama bi kırtki bersiva ve bidama. Em tedarxın tifir. Em inşallah hüci fer bibin yani. Le fakat işte Cemile hanım jigot min fam kir baş fam kiremiya. İşte gelek rast cide de beji gelek preskreken Türkiye hene o devlet ve avay duhazı ser preskreken hoji bekre. Fakat ya jüyi mühimtir ya jüyi mühimtir. Şu ev preskrek nunene jibmej ve heye. Fakat ya jüyici mühimtir duhazı ve sistema ku takekesi ya faşist mayinde bikin. Ev sistema hatta nuha jixeyni destlatlar tu opozisyon bu avayı ki fermi kabul nekir. Ev gelek mühime. Yani hilbijartına din deji, hilbijartının beredeji hemu partiyen din yani ne tanıyan bejin partiyen siyasiyen kurda hemu partiyen dinji diji sistema takekesi ya Erdoğan ravestiyan her vaha jibo parlamento careki din kare be xurt bebe. Vazifa xu kare xu cibine havuldan. Nuhaji mesela gava propaganda dikin ve gava davecin. Bal bikşinim yek tişteki. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu bistu nehi mehede de roja cejna Türkade ahivi li İstanbul'e xu peşandareki de ahivi lur aşkere got ku ev sistem nameşe, naçe. Dve sistema parlamenter ya bere bu avay ki xurtgiri veriş. Bu ejid ve destureki bingehin ya nu lazım. O dur da tabi bir renge ki namzeti yaxuya serokomariye işaret kir, aşkere kir bir avay. İca pişti ev mesele bir rengi derket hole Erdoğan Leonard ku ez nikarim bu kurda. Tenaseri xo kurda nikarim tek bibim. Hatta nuhacim çıkır kurt disa berxudan le her diçe eniye kurda cephe kurda berfirehtirdi be. Evci jibobin jibo destlatariyamın xatere ku ej destlatariye bikevim sedan salcı nikarim xujvan krejiya xalas. Hüküm ev kreji daim piştan be. Bağvay dinci Bahçelici şirke ve krejiyi o her vaha tabi Bahçeli jibo hebuna devleteci Erdoğan rey yani jibo ko Erdoğan hazdikine jibo destlatariya devleti Erdoğan rey jiber ve ki her du pek ve listike ki nun da dan despekiri jadve listike de aman çibu aman seri de şolikirina tevgera kurt bu evyaji xwestin biriya İmraliye biriya Brez Öcalan pek bilin yek peyamekçi Brez Öcalan hat çuluçar mehşunde döve peyametçi got tecrit doma. Bes. Brez devirda me behnokekden verin serben daha tamaşavan erceği nikazi mado hemsereka dempa hemsereka DBP Partiya Demokratike ya Heraman Brez Çiğdem Kılıçgün Uçar Brayra Skype ekranane masarova roja baş roja teveşt bixêr ya ma bixêr Todresma ki xêr bo ma bixêr Qewet bo şimare serkewtin şimare Brez Uçar nika de wexto ke dewlet Bahçeli meclise de nara despances rojî raver ve hewceye ma bi aştî esta dünya de haştî lazıma sebake dünya de ma haştî buazım gerema welatê xwe dezî haştiye pek biarım ame koma dem partiye merhaba da selam da o herkesi vat gelo serdem ekon neve pevajo ekon neve dest pekena no ameynen nikaş kerdene Esenyurt'e şaredari ami hasp kerdiş dimera merdin elih halfeti yani Brez Çiğdem Kılıçgün Uçar çira ısrar kene de kayyum kir. Unca ma bixêr Tokiva ekim meclisi bira Devlet Bahçeli ama veri grubu Dem Parti destoxo derket mara peydana unca qeşeket vat ki ma
serva cihane haşti qeşekemi na velatedeki hevce kuzu haşti bu peydana vejiya kürsi de unca qeşeket persa serva persa kurmancı serok veziri Türkiye qeşeket maddeni temkinli mi yani na devlet na iktidar na ittifak tene naskemi ama sarı pernu da çiğ de rındek bir var ki ya eraki zuçiyesto destenine de ahlımne de yani gerek nara tepiya persa kurmanç çareser bivino kes memro ma kriz mevinimi bermile jibinde qeşekimi him nebi na pevaje yara ma neşk mi vazimi sürece esto süreç niye ama çıkmak ne zanne yani xobe xo qeşekeni meclise grubu xo da qeşekeni belki de jibinde qeşekeni van ma çareser bikimi peydana Tokivat, Esenyurt, Elih, Merdin, Züke Halfeti de kayyum est. Ma şeyde rınt zanemi yani vateni aşıktiye Bahçeli be Erdoğan be vaten aşıktiye ma juniyor. İvan iki sarı kurmaç teslim bu. Zono xo zaverdo, perodayis xo zaverdo, direk xo xovira bikeru. Ma savame vama ki nasse serde ma çiğ keket zono xoda kert, ma çiğ keket perodayis xoda kert. Diroka ma kihinyo yani demu devranı kurmanç de demu devranı Aleviye de perodayis rayber ma bi. Anka tutur bere sarı kurmanç smara teslim beni. Ne benim? Peydana kayyum est ma yani Necdiyon'u çöktürme planı vazime. Agemde hatanıka zur rejimi vrast. Nu rejimle uygun ki hukuk var aslında devlet. Nu hukuk da cesto, nu hukuk da maçime yani ceni çini, Ford çini, Karker çini, Kurmanç çini, Alevi çini kamesto kam ki devlet de yani kam ki AKP MHP iktidarı de gradayı hoesto yesti. Ma kayyum rahatan kan na devlet na iktidar tsikuret mazanime. Cinsiyete kayyum esto, kayyum mormeko, kayyum dızdo, kayyum juro. Ma teynan ne var mı yani sare Türkiye gidi. Ortana Necdiyo ses desserde kayyum seket neket mazanime. Unca makut müvetin tayis. Devlet ebezor amay sere sarı kurmanç. Unca sarı kurmanç vetin tayis de irade yoko vet. Savat es kayyum nasne kon, es politikayı tecrit nasne kon, es politikayı şere taybet nasne kon, es savaş nasne kon, es irade ho con, irade ho nasandıkra ve zon perodayso ho unza ramı. Ama devlet yani eki itarakat kert devlet ne vazonuz persa kurman çareser bir günü. Peydana çiğ gibi Necdiyo vişto sesser ki Seroka Sarı Kurmanç Seri biraz Öcalan'da tecritteki gran esto. Ma Necdiyo sanser yani hem vekilima hem parezeri biraz Öcalan vakti ma şimdi qeşekimi mazanımı ki çareser deste Öcalan'ları Fikri Öcalan'ları sımak izanı yani devlet safın traskeni biraz Öcalan destra çiyeno çineno ve vekile ma parlamenterma Ömer Öcalan şikeşeke de cümle okuyesto sarı kurmancı sarı Türkiye'ye var ki tecrit kona esto grano ama smaki derfet damı smaki imkan damı es na mesele wonzon heta siyasi heta hukuki kinyo yani na devlet na seserde sarı kurmancı de be hukuki be adaleti kar pernu vrast sit kut destena devlet sit daydı yani ma itarakat zikemini kriz esto her şeyde kırabin seri kurmancı deru ser alevi deru unca yöntemeki şer yöntemeki şere taybet vrazeni valla maki perodaysa ho berskeme maki diroko sevekleme perodaysa ho de anka sebeno ma vere şaredariye de sarma mayma televizyonda nöbet vrazeme şaredar bo mebo her zade ma vemi ki
venge iktidar serva açtı ne ama serva demokrasi, serva adalet perpiye venge ko berz bikim. Belki Barış Uçar neka mazane heke şar o siyasete ma berteke ka tepkiye ka berteke ka havce kena nişan ne do Merdin elih o halfet iradıma Ahmet Sıra'da yok, belki İstanbul'da orada yok, belki Şaredariye biniz. Mazane ke iktidarı AKP, MHP gere zaf çeteyan vey bikero peran bido in, ihale bido in. La destaji çi giremendo. Nika bino sebep gere dışarıda mavacım siyaset, şima siyaset medarı, siyaset Kurdan, siyaset Türkiye, CHP partiye yevina, şar yani gere ihtiyara dıma vervanne pergala kayyumi sisteme kayyumtiye sebkero gere seni tekoşilik yaptı. Tokiva yani anka vazmiki iktidarda teyna AKP MHP estone yani iktidar kutu desto çete desto mafya her zade zanımı zaten zaf bir yani çöktürme planıyla tepiya Velat-ı Kürdistan'da şere taybet zaf kıran yanı serima. Ceni hedef kerdi, domanane kurmanç hedef kerdi, bir eşkera. Mesela kayyum raver amay bir sere şaredariye colemer, zaf revamay nagey. Uzadema peydana benit ki zuçete esto yani orucu esti zerede uzman çavuşu esti zerede sekeni ceniye kurmanç ve horte kurmanç serde şere taybet ramin masavat age makivati kayyum şere taybet de vereni karken vali est za Hevsaraka şaredari ama aslında hatanıka kes beveng nement ama ekana venge matene teynament dert ubi yani teynament çi vajina anka Ser Alevi, Sar Alevi kiçi estu smak zani Zul Kültür Turizm Bakanlığı de Cemevi Başkanlığı vrast yani inan Alevi ser ki kayyum estu teyna siyaset ser made ne siyasete Türkiye'de siyasete demokrat seri ki kayyum estu. Destekam vrazeni, destek iktidar vrazeni. Sep kimi kam ki hatanıka vateni siyasette kurmanç nasker, kam ki vazenu persa kurmanç çare serbivino, kam ki zanonu nara tepiya doman memru, ceni memru, gebeki vengi yönü jubo. Kayyum hatanıka ebe jür, ebe talan, ebe rant, teyna hani siyasette ne var? Hozama talan kert. Dirokama talan kert. Bana ki kurmanç her çiyo hovira bikero. Matsa hovira kemi. Na velat teyna Türkanlıyor. Na velat teyna destesima de na amay borta. Çiye kesto. Roşlatın avindeki Türkiye teni tengdemendo. Peru devlet zanonu, Irak zanonu, Suriye zanonu, Çizanne eki kes perodaysa, hovardaysa kurmanç nevnit neşbini siyaseti hobrama. Türkiye ki ama zadihene. Sağ açtığı vazeno çünkü teng dere. Teng zanı ne? Devlet akla devlet zaflık zanına teng da çıtır vejino. Çıtır vejino muhattabı o raver seroka sarı kurmanç biraz öcalanıyor. Muhattabı o siyasette Dem Partiyo muhatap o Türkiye'de savru pernuru. Kışı bir kere meterseri çaneni ruberu hatta kaçıyeda kamcı hrabiye neste na Türkiye'de maddi nara tepe ki var simonca bina hrabiyen de benim ama ne var vijer sarma şarederi yok teyna neverda Batman'da Edik'te Merdin'de Halfeti'de zaf şiddet yani smaki televizyonda değil domananıma guret bintsime ama ne yani rama belliyor mavam iki istikametime belliyor ekiçi vırnene ma ne vırneme istikamet o paradise koma ne vırneme gerek devlet nara tepiya bu vırnora
Peki. Brez hemseroka DBP Çiğdem Kılıçgün uçar. Dimyanı ne kari de sabaka tomare vaxt akatana mazhab spas kene vane serkevtiş mare kavvet bo keto avam bo. Spas kene ma. Smara ki kuvvet bu ve suvardı. Brez kek fehmi. Ez dixwazim te ji me gotu ev muhalefet û CHP partiya yekemîn tê serê wî jî Birêz Qiliçgün û çar tişê got aştiya ku em dixwazin û aştiya ku îxtidar dixwaze yanî tiştê cihê ne. Ez dixwazim tiviya jî parî ew bike. Yani tiştê ku em dixwazin tişê şev cihê ne. Tiştê Kurd dixwazin, tiştê dostên Kurda, demokrat û welatparêzên Tirkiye û tevayê Tirkiye dixwazin bi rastî jî aştiye. Aştiye rastarast. Lê ew bi navê aştiyê teslimiyet bikartînin. Dixwazin Kurd teslîm bikirin. Çünkü di rojhilata navîn de, di aloziyekî de gelê herî birêxistin, gelê herî xurt Kurdin. Ev yê hemû kes dizanin. Kurdê 1920 tune ye. Ew çû. 1923 tune ye. Ew çû. Kurd nihal rojhilata navîn aktorên herî mezin, herî girîngin. Ja divir de tabi ve siyaseta teslimiyetê awayekî eşkere xwe roja ewil ku qeyûm hat avêtin Birêz Ahmed Türk hev şaredarê Mêrdînê eşkere kir. Got di hin ciyan de li hevkirin çê nebûye ji ber wê yekê vê siyaseta îjar derxistin ortê. Ew li hin ciyan çi ye? Ew li hin ciyan tevgera Kurd e. Ew li hin ciyan İmralî ye. Dewlet zext danî ser xwest ku piştî 44 meha Birêz Öcalan re hevdîtinekî saet û nîvekî bi biraziyê wî Ömer Öcalan re hat çêkirin. Piştî yek peyamek da li wir mabûn. Birêz Çiğdem Kılıçgün uçar jî balkişan. Tecrit didome. Bu peyvê ve girêdayî. Eger derfet çêbe et karim mesele ve guhezînim meseleyê hukukî û siyasî. Ew kudret ew teorî û pratik li cem min heye got. İja dûr de demek madem tecrit didome piştî wê peyamê jî êriş bi rengekî ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo Başûrê Kurdistanê hat xurt kirin û her wiha qeyûm hat avêtin îro jî dinivîsînin ve êrişekî leşkerî ya Kurd qaşo ji bo Rojavayê Kurdistanê bidin destpêkirin ew jî di masê wan de planên wan de tabi gava viya dibêjin jî durûtî dikin derewa dikin dibêjin ji xwe Başûrê Kurdistan yani bi gotinê wan Bakurê Iraqê çareser bûyê li wir nemane yani hê jî bi wan derewan dixwazin xwe qewî bikin ama divir de tiştek eşkere ye. Madem ew veguhestin vê siyasetê carekî din ji xwe her nav vê siyasetê de bûn nek û veguhestibûn xwestin lîstikekî nû bikin lê dîsa rengê xwe yê eslî derxistin ortê divir de tiştek eşkere heye ku xwestin bi tehdîdan Almanca xwe pêk bînin. Yani xwestin wek 1920 ji xwe Erdogan jî Baxçelî jî vê tişta eşkere dibêje Kurd carekî din bigirin ba xwe û bi wan re rojhilata navîn sîstema takekesî faşîst ya Tirkperest qewî bikin. Kurd çima vê tişta bike. İja demokratên Tirkiye, pêşweriyên Tirkiye çima vê yeka bike. Evana hemû li meydanê ne îja ev sîstem li ser nigê xwe rûne yani bir rengekî Kurda têk bibe bawer bike li Tirkiye seddan sal behsa yek opozisyonekî nayê kirin ve Saddam xirabtir bikin, Saddam xirabtir bikin. Ew qas net û basît. Tam divir da. Ji bo ku ev tiştê ku te got pêk neyên ev negêjin armanca xwe divê di serî de gelê Kurd, gelên Tirkiye divê çi bike yani çi were kirin. Kurd daqekî jî em viya bikin demama. Kurd divî warî de hemû berdêlandan bi awayekî nedîtî jî berxudan û heta niha jî berxudidin. Yani ew qas zext û zor û zulmê lê dîsa jî li kolanan e yani do bi dehan dîmen derket. Dayikên Kurda, ciwanên Kurda, keçên Kurda, jinên Kurda çi digotin hemû dîmenan di tên xuya kirin. Yek li ber dewleta Tirk li ber faşîzma Tirkan serê xwe netewand.
Lel Türkiye dve hemû kes ve eka bibîne. Eger li Türkiye guherinekî tê xwestin, bi rastî jî dibe hêza qadan neyê bîrkirin. Hêza qadan gelek tiştikarı biguherîne. Gelek tiştikarı biguherîne. Hêza qadan qasî 2 hefte li İstanbulê 2013 de bi geziyê dest pê kir, me dît ku çawa wan tirsan. Hêza qadan 2014 de meha cotmehê de li dema Kobanî me li Kurdistanê dît, me dît ku çawa wan tirsandin, wan lerizandin. Hê jî ji tirsa geziyê ji tirsa Kobanî xelas nebûne. İja divir de divê hemû gelên Tirkiye, çi çep çi rast, çi İslamî çi em bêjin şoreşger yan jî qewmên din, milletên din. Hemû divê ji bo yek tiştek, ji bo aştî, arabî û demokrasî pek ve tev bigerin. Yani Kurt êdî eşkere dibêjin. Em li vî welatê dikarin hemû bi hev re di nav aştî û aramî demokrasiyê de bi hev re bijîn. Ew qas basît, net. Peki, برای یک فیلم شق روزنامه‌وان گلک سپاس تا تکلیف برنامه مبوی ام گلک سپاس کن